Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Benji. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti may kadwa agundaway. Ket nagbalinpay anapatpatig da ito'y ababai, ngem dagiti anak ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Benji. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Iyawid na kon, iti balayo? Wen, ngamyam amo ka pa'y nga umuna ka dagiti anak ko. Kasanon, no saandak akayat dagiti anak mo. Nasingpet dagiti anak ko. Awan problema katakwada. Manipod na tayo day di inada. Isudan ti makakaamo ka dagiti trabaho iti unag ti balay. Amudan ti aramidan da. Rombang laang. Diyak kayat agbali na katulong. Di ka matanagan. Kas itinakon-akon. Awan problema ka dagiti anak ko. Agpada da nagagay. Amuda ti pagredbangan da iti unag ti balay. O sige nga Rod, umanugot na kiti kayat mo, nga agnaed akon iti balayo. Sara, Mika, kayat ko ngayam amo kada kayo ni Joyce. Isu ti agbali na may kadwa nga inayo. At dagayaman ka relasyon nyo, Papa? Nabayag ka din nga gamam mo kayo, Papa? Wen, nabayagan. Apay ka di? Itayo lang ngamin nga inyam amo kada kami, Papa. Yam amo kada kayo, tamanipod ita. Dito'y balayan nga agnaet. Ha? Anya? Oh, saan samat akayat dagiti anak mo? Amak kipag naedak diti balayo. Honey. Tinasayad, umay ka. Itulod kan iti salenta. Kasaritak intun madamdama dagiti anak ko. Reaction dagiti anak mo. Kunak man no nasisingpet da ako nan. Maawatam ko maida, honey. Siyempre, damo da ka makita. Kan maikawa da pa'y laeng, gaputa narigat da pa'y maawat nga insukat kunti inada. Sana babalin ti kasta, Benji. Sikat ti padre di pamilya. Iso ano-an niya ti kayat mo. Rumbang na iso ti masurot. Anak mo lang ida. Saan da mabalin nga agpanakkalkan ka? Kasano asurutan da ka? No amin akayat da kat isumat ti surutan. Isu nga ro da kasaritak ida inton madamdamahan eh. Awan ba't lati maaramidan da? No di ti agtungpal iti pagayatak. Apay nga inyawid yun dito dahi ababae, Papa. Anya kayo matan? Dua atawan pay laang tinapalabas manipod na tay day di mama. Ngam addan adagos kasukat na. Mawatan da ko maanak ko. Kasapulak matikad katwa. Adadala nga aglidayak no agmay saak. Anda kami mat ka ni Manang Sara, Papa. Saan kayo mat ngagmay sa? Di yung maawatan no anya ti kayat ko asawen. Basta, saan mi akayat nga agyan dito'y day ababae, Papa? Ni mamalaang ti kayat mi amakadwa iti daytoy abalay. Iso laang ti adda karbengan na nga agnaed ditoy, Papa. Noan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Awanin day di mamayo. Kat saanin nga agsubli iti kaanuman. No para kan ka, kat kasta, Papa? Saan para kada kami? Kadwa milatta ni Mama iti inandaw. Gaputa oray pimusayan. Si bibiyag latta ni Mama diti puso mi. Saan akaskan ka anatayan anaming pinsan? Respet wendak kumamet nga amayo. Siyak pa'y lang ti padre ti pamilya iti dahi ti abalay. Ket noan niya ti kayat ko, iso ti matungpal. Ket, da kami nga anak yo, Papa. Awan kadimat apulos karbengan mi iti daytoy abalay. Tilang ba't yaan nugot yo ti kidawag? Numan nugot kayo lakit di iti kayat ko. Awan ti problema. Malpasen ti saritaan.
Agamarigatan pa'y dagiti anak ko amang lipat iti day di inada. Patpat ganda launay day di inada. Isuasaan akas karina amalipatan da. Nakarkaro asaan da amalipatan ti inada. Gaputa kita ang matao. Picture amin day di asawang ti adda iti aglawlaw. Manipod iti salas yo. Aging gad iti kwarto yo. Pasensya ka, Hani. Diya ko nasamo nga inikat dagita aladawan. No kasta? Ikatak amin dagiti aladawan, ha? Kan oray dagiti ladawan iti salas. Rumbeng ang maikat dagitayan. Tasyakat nga rudan tagbalin nga asawam. Kan, tapno dardaras amalipatan dagiti anak mo. Sige, Hani. Aramidam no anya ti rumbeng. Talaga? Saan nga umobra kanyak ti kinatangsit dagiti anak mo? May salang ti kidawaken ka, Joyce. Saan mo kumasaksaktan dagiti anak ko? Di ka madanagan, Benji. Jack to aramidan ti kasta. Hato iti allowance yo. O, Sarah, hato iti kwartam. Agyaman na, Papa. Dito yung matkan ka, Mika. Agyaman na, Papa. Sige, Papa. Mapan kamin. Sige, agananat kayo kuma. Bye, Papa. Talaga akasla saan dak amakit-kita dagiti anak mo? Bayam latay dan. Awan gayam. Bisita ti may sa branch ti negosyo kita. Ada ka no problema. Kayat mo ka diti sumuro? Saanin, honey? Ada kayat kung nga aramidan ita dito balay. Kasapulak ti pamalubos mo. Anya da ita, honey? Ikatak amin aladawan ti pimusayan nga asawa. Kan, sukata dagiti kortina. Simpaak to'y balay. Sige, makamo ka. Ngamsan mo nga ibalbal lang dagiti ladawan. Ipanmulatan iti bodega. Amok asapulen to dagiti anak ko. Okay. Awan problema iti dayta. Oh, ada kayo gaya man. Sa dino ti ayan ni Papa. Apay asika ti nangilukat iti ridaw. Ada ka no problema iti may sa a branch ti negosyo na? Ha? Manang Sara. Awan matindag iti ladawan ni Mama. Ha? Sa dino ti nangipanam kadagiti ladawan ni Mama. Impan ko iti bodega. Ha? Ano niya? Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni Mama. Adda pang malubos ti amayo. Ganda ito iti bagak kada kayo, ha? Saan dak apakitaan iti kinatangsit yun? Gaputan na tangtangsitak ngam da kayo. Iso ka saan dak apadpadasan? No kayat yo anasayaat kayo. Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni Mama dito'y balay. Maboring ak nga adalaan diti balay. Kasapulak ti kwarta. Kaya't kumat ti agaliwaksay. O sige, honey. Awan problema iti dayta. Ato iti kwarta. Ay na. Agyaman na, honey. Awan problema iti dayta. Basta sika. Amangan no rabii akton ang makaawid, ha? Sa dino ngamin ti papanamaya. Agaw awis ngamin dagiti babarkada. Okay. Basta saan ka una ingagpakarabii. Papa, apay aday to'y laang manan ti allowance ko. Saan mat akas to'y asigod ti itadyo? Uray siya, Papa. Kurang na ito eh. Kurang lang arudan ti intadyo di napalabas. Anusan nyo pa ilaing dayta, anak ko? Ada problema dagiti negosyo kita. Apay nga ro day ang Joyce. Puro baro dagiti usar na. Badbado, sapatos, bag, kan dagiti make-up na agat-gatangan na. Nagningi na pa'y.
Sigurado ang nagtaod kada kayo tigat-gatang na. Saan nyo napagselosan ni Joyce? Bayan nyo. Apahama na makabawi akit negosyo. Ikang kayo matitipaggatang iyo kadagiti baro nga aruatan nyo. Oray awan baro agamit kon, papa. Basta tinapatag. Saan nga agkurang ti allowance ko? Nagrigat ti agadal akurang ti allowance na. Oray siya, papa. Makaano sak adaan dagiti usar ko. Ngam saan nyo kumamag at tipidin ti allowance ni, papa? Benji, anya ti mapaspasamak iti malayo. Agipulpulong dagiti anak mo kanya. Agkurkurang kanotit itin mo nga allowance da. Italang day, papa. At dangamin problema kadagiti negosyo. Amanga no agmalas ti negosyo, gaputaad na malas nga iniawit mo. Papa? At da kano iniawit mo ang babae. Agpaiso ka ni. Ay ayatak ni Joyce, papa. Maawatan da kumaman. Kasapulak matikat kadwak. Maawatan ka. Ngam kita amat Tajay babae ang makatulong kan ka iti negosyo. Saan kat ajay makatulong ang mangibus iti kwarta? Nuan niya timbagbaga kada kayo dagiti anak ko. Awan kinapudno dagita, papa. Nasakit lang tinakam da. Gaputa insukat kon, day di inada. Apay ka di akanayon ka marabiyang nga gawit, honey. Pasensya kan, honey. Nga maboring ak diti balay. Saan dak tumot la kasasao dagiti anak mo? Pasensya amla ko maitan. Sumurot ka ngamin kanya kiti negosyo ka. Tapno maamuamat dagiti rumbang amasursurong. Apay, inyawid nak ka di? Tapno siyak ti pagtrabahuan? Saan nga iti kasta, honey? No kasta nga rod, saan nakapilitan a sumurot kan ka? Tano plano a pagtrabahuan na? Nasaysayat a pumanawak langan. Saan, honey? Di na kumamot panawan. No kasta nga rod, ipaay mo dagiti ka sa pula. Saan ka ta siyak ti pagtrabahuan? Ala, husto nga roden. Saan ta na pagrikyaran day ta abanag? Aday bagakan ka, kumpadre. Namsapay ko ma, tasaan ka nga agpungtot. Oh, anya day ta, kumpadre. Tinyam amom kanyak idi akasukat ni kumare. Nakita. Sa dino? Iti mall. Kat adda holding hands na lalaki. Anya? Agpaiso ka di day ta nga ibagbagang. Saan ko apadpadak sen tinobiyam? Ngam no saan ka mamati? Apay asaan mo asurutan iti papapanan na? Anya ti itsura ti lalaki aka holding hands na. Kataunan na matlaan siguro. Guwapo. Natayag, kan na po daw. Ti awanan pa in a babae. Isumot lagayam adi na kaya ti sumurot kanyak. At dagayam sa bali akakakuyog na. Pare, at dakidawag kan ka. Nakasukat ka, Mathani. At ka di pa panamita. Wan, honey. Kasapulak ti kwarta. Sige, ikang ka. Ngem, pangusaram ka di iti kwarta. Amumatan. Barkada ti kakaduak. Alangan nga awan kwarta kasumurot kadakwada. Alangan mo't apailiblibre aklatan kadakwada. Awan kwarta kita. Maluglog iti negosyo. Iso nga ano sampay lang ti 1,000 a kwartam. Anya? Anya kamatan, honey? Anya ubing nga ikam lang iti 1,000? Narigat ti agsapol iti kwarta ita. Tapno amom. Anya nga ron ti kayat mo asawan ita? Agpaiso ka di napatagakan ka. Wenno ti kwartak laan ti napatagkan ka. Anya ka di day tang ibagbagam, honey? Saan ang kasumurot kan ka? No saan ka ang napatagkan niya? Memoaran ni Joyce, kumpadre. Nakitam ka di? Wag. Nakalugan na iti taxi. Kat sursurot ako. Nasayat nga ron nung kasta. Agrubatak maten.
I-text nak no sa dino ti pagturungan na. Okay. Basta sumaruno ka adagos, kumpadre. Tapno makita ti aramiden tinobya. Wen, kumpadre. Kita ang kumpadre. Isu ti ibagbagak akakuyog na matlaang ijay mol idi. Ti ayop a babae. Saan gayam ang mapagtalkan? Nagbali na kabulsa, kumpadre. Arig na napatpatagbayan ni Joyce ngam dagiti anak ko. Naksayan ti allowance na. Tapno lang adda maitad ko kay ni Joyce. Ngam kastoy lang ti isubat na kanyak. Amumitan, kumpadre. No agpili ka iti babae nga isukat mo iti daydi kumare. Ti umuna apang ibasaram nga ayatan na ka ti babae. Kat no kabaalan na nga ipatagdag iti anak mo. Asaan kat akwartamlaan tinapatagkan kwa na. Apay day ti amaleta, honey. Alamon day tamaleta ma, kat pumanaw kan. Anya? Tapay, honey. Apay apapanawan na kun. Amumuno niya ti basol mo. Awan ang mo kiti bagbagam? Asino ti pang padpadakas kanyak? Dagiti anak mo? Saan mo nga ipabasol ka dagiti anak ko ti basol mo? Awanan kay ti pain. Amom ka di nga arig na anapatpatagkan ng dagiti anak ko kanyak. Tauray agkurang ti itad ko nga allowance ta, tapno maikan ka lang iti kwarta. Apaggatang mo ka dagiti kayat mo agatangan. Ngam apay anaaramid mo ti mangloko kanyak. Honey, awan ang mo kiti bagbagam. Saan kan nga glibak? Gaputa sinurot ka itay. Ket napanagnakak ti ibagbagada nga dasapali a lalaki. Pakawanan na kuma, honey. Di ka madanagan. Sinaak ni Ray. Sikat ay ayatag. Saan nga isu? Saan mon ang mayalis ti alipuspos ko, Joyce? Ala, pumanaw kan. Sakbay nga damaaramid ko at takas kan ka. Kasla na didigra akon iti babae, Mr. Lonely. Impa may sakon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Kinunak iti bagik, sandak mat siguro abaybayan dagiti anak ko. Inton sa anak ton ama kabael. Isu asaan ko nakasapulan ti babae iti biyag ko. To'y pag-ayam mo, Benji. Agyaman nakpagayam Benji iti daytoy apakasaritaam. Saan mat adakas no makasarak ka iti babae nga ayatem, ken mangayat ken ka. Basta nasaya at kuma ti kababalin na. Daytay mangipateg kadagiti anak mo. Bueno papagayam ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinaga na Benji, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Eli, manipod Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga iti gasat, gapu ta tininamnamak alalaki a makadwak iti tungpalbiag, ket sabali gayam ti pagtungpalan na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Eli, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, nagrigat matunday ito yung assignment tayo. Agpaisuro ako makan ka. Kat, anya nga ron ngay. Amo mo, saan ka mapagkadkadan? Tulungan ka. Tagayim ka kat nga ron.
Imbag lakit din tanaad da anak itigayam akaskan ka. Nasingpad kan nalaing. Wanan, di na kun bulaon pay. Ngam kas itisigot. Sagot mo ti meriendata. Kat siyempre nagpaisuro ak nga rod. Di libre ka. Nasaysayaan di nalawag. Tapno kinawatan ta. Sa dino ti kaya't pagpasyaran tayo. Itatawan klase tayo. Jak amuman ka de ni kan Liam. No sa dino ti kayat da. Awan matamok amayat a pagpasyaran. No sa dino latan ati kayat jo apapanan tayo. Sa dino ti kayat mapapanan, love. Kasla kayat ko ang makita ti bagbagada amount kalugong. Rock formation ka no? Okay, DJ ti papanan tayo. Kan, may mayat no agbalon tayo tapno tipid. Talagang agbalon tayo. Tasigon itinagdamagak. Awan sa ti restaurant ijay. More on coffee kan merienda laang kano. Sa dino rin ti paglutuan tayo, ti balunan tayo. O di ijay latan boarding house ko. Mapantayo agpalingke. Kalpasan na. Agluto tayo ijay boarding house ko. Mayat gayam ditoy. Kastay na nag-hiking. Unrod, sweetheart. Uray kas ano? Maka-exercise tayo. Marigatan kan samot, Ellie. Natirad nga min dagiti bato ditoy. Kabala? Ay? Ala, agsardeng tayo pa. Mas lamayat dito pagpwistuan tayo mga na. Amo ka na banlog ka, love. Agi na natay pa nga ron. Nagrigat at talaga ti awan exercise na. Naglaka mabannog. Mayat da ito'y abanding tayo. Kaso iti aramiden tayo. Tunggal awan klase tayo. Enjoy! Wan nga rod. Enjoy gayam ti kastoy apapanan. Iso amang panunot ka manan iti sumaruno apapanan tayo, Ellie. Friend, buyaam dagiti picture tayo. Nagpipintas ti pan nakaala tayo, Kita man? Uy, wow. Nagpintas ti background Adun tinaurnong mo memories tayo nga upat. Mayat aboy buyaan. Inton adanton anak ta. At least, adda pa kalaglag ipan itinapalabas. Sigurado ka ka di ani Liam, di ba kay asawaam? Friend, kaskin ni Liam ti arapaap ko nga agbaling nga asawa. Kitsi ka ngay, ni daylan ka di mat ti kayat mo apaki asawaan? Ngam, saan tayo ang maibagaday ta? Saan tayo ang nakasigurado? Saan ta ang masigurado? No isuda at talaga ti kagasat ta. Sa bagay, husto ka, friend. Imbagman ta nakaawid ka dito ibalay, iha. Mailiwak mat ngamin kada kayo kin ni Papa, Mama. Mailiw, wano ada ka sa pulam. Siyempre, boss pa ba? Ngam kang ronaan ti amin, kayat kayo mat amakita. Tamanumat ng abulan asa anak-anak kaawid. Kat kumusta mo ti panagadan mo? Babaan iti asi ti apo. Nasaya at latamat, Mama. Nasaya at meron ta nagawid ka. At dangamin kayat mi nga ibagakan ka. Anya dait na, Papa. Apama na makaturpos ka, isurot na ka ni Mama mi di Amerika. Ijay kan nga trabaho. At napinta sa trabaho nga agururay kan ka ijay. Isarak nakakano ni ninang mo nga dayjay. Papa, kasanon ni Liam? Iha, saan mo asayangan tinapinta sa gasat mo? No talaga nga ay ayatan na ka ni Liam, mabalinan tumati sumuro ti di Amerika. Diyak namnamaan nga dagayang plano yu kanya. Para matlaang kan ka daytoy, Ellie. Anya, no kasta, sumurot ka kada mamakin pa pa? Awan maaramidak, Liam. Amumat anak ka depende ang pailaan kadakwada. Iso asaan ko ang mabalin asuplingan ti pagayatanda. Kasama nga rodan ti relasyon ta. No talaga ang napatadakan ka, mabalin naktumat asurutan ijay. Sana nabak nang ti pamilya akaskan ka. Imbagkan ka, tadagor ura at trabaho mo ijay. Siyak ngay, ada pa dagiti kakabsat ko nga gadadal. Ken siya pinamnaman na tumulong.
Di orayan naktulatan. Manmanutan tulaangan nga kita. Uray na. Basta di naktuliplipatan. Uray matsika Di naktuliplipatan. Lukasta, panawam to ni Liam? Awan maaramidak, Luna. Nagtungtong kami mat nga orayan na. Sayang. Tinam na maagpay. Kat agpapata akumpanya ti pagtrabahuan tayo nga upat. Tapno saan tayo nga agsisina. Mayat kumaaday na apang panunutam. Ngam awan maaramidak. No saan asumurot iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Maawatan ka matkit di. Ngam kasla nagmading agsisina tayo nga upat. Upat mat ataw na nagkakadwa tayo. Maikawa akton Kasta talaga, friend. Awan permanente dito'y lubong. Basta saan kanton amang liplipat Amang ano inton adakan iti Amerika. Kat manglipat ka matan. Malipatak ayamat ti best friend ko amang tultulong kanyak iti pagrigata. Kat saan ko mo't amalipatan ti best friend ko? Aka na yun, amang ilibre kanyak iti merienda. Oh, apay anak kaliliday ti love ko, Umadanin ti graduation. Kaya't naasawan. Umadanin ti panagin na dayota. Rumbang kumaan na ragsak ka. Tamalpasan ti rigrigat tayo. Uwen, maragsa ka lang iti panagradwa tayo. Ngam no panunutot ti panagin na dayota. Kasladyak kabailan. Kabailam na ita. Ikarim nga ti panagsuplima. Wan, ikarit love. Congratulations kada tayong upat. Agyaman akada kayo kadagiti ado a memories. Adda kayo akanayon itilagip ko sa di naman kayan ko. Aganaan na't kumaakanayon iti papa ng Ellie. Kad saan kami kumaalip-lipatan. Saan kayon to amalipatan? Nang runakan ka, Liam. Kanayan nak to nga awagan Ken di nak isuksukat ijay. Wen, saan nak to nga agbirok iti kasukat mo? Ala, agpicture tayo pa'y nga rod. Sakbay nga agsisina tayo. Kumusta di trabaho, iha? Ay, kanayo nakngarod ama kumikong, mama. Kat, kumusta kayo matan ka ni Liam? Dahit tangarod, mama. Awan pa'y panawan kon amang kumusta kan kuana. Gapo iti kinaado ti trabaho. Ngam naawagam ka din, manipod adda ka ditoy. Wan, mama. May sakano akumpanya ti pagtrab-trabahuan dakin ni Luna. Ay, nasayaan na rod Ni Daylan nga'y. Inala kanumot ti Antina ijay Canada. Kasta ka di. Kat, jagayam mo, di mo ka di pa inawagan. Sige, mama. Awagak inton bigat. Tano ita, kaya't konti aginana. Malangarod iha, aginanakan. Pasensyakan friend, no italaang anaawagan ka. Makumikumak akanayon iti trabaho. At papada tayo na marigatan, Ellie. Marigatan kami mat kaniliyam ditoy. Yung ananusan milaan. Naimbag-at ang katrabahuan kami. Kat makapagtinulong kami. Ala, si kapay lang arod ti makaamo iti boyfriend ko Amok mat analaing ka. Si Kanti makaamo amang tulong kan ko Aywan gayam, kumusta kayo matan kinidailan? Panag ko na, kat okay man itan iti ayan na. Saan amarigatan iti trabaho na? Naswertyan na nga rod ano kasta. Ala, maturog ta nga rodan, friend. Tani, adapay trabaho ta inton bigat. Sige, bye. Agyaman ang itiyaawag mo. Bye, Luna. Duwan na tawan nga trabaho ka dito abroad, Ellie. Awan ka din ti plano mga agbakasyon ni Jay Pilipinas. Adda, papa. Kayat ko asorpresaan ni Liam. Saan ko nga ibagbaga ti panagbakasyon ko. Ay, da kayo nga ikin ni mama. Di yo kayat kagbakasyon? Ay, si Kalatan.
Marigatan ako nga agbiyahe. Sige, Papa. Da kayo ti makaam mo. Ala, agananad ka nga ro diti panagbiyahe, miha. Wan, Papa. Kat agyaman na. Dito'y tiimbaga dalo na kinliyam apag trap-trabahuan na. Masapol asiputak dagiti masabat ko. Ang mga nudyak masiputan, kat mapalabas ko ina sa pinagado ti tao. Dagiti limapas nagsinsin na labay. Nakaragrag sakda. Kat... Daliyam kanlo na dagi jay. Surutak ida itinaliman. Dagi jay tanan. Nagpara da iti jeep. Limugan tan. Nagsweet da iti tunggal maysa. Imposible nga awan relasyon da iti kasjay akin na sweet da. Itog ako pa ilang dito eh. Kita no naka-online ni Daylan. Apag iso. Naka-online. Awagak iti messenger. Hello. Ellie. Kumusta? Nakalagip ka man. Kanya ti maipay ko. Kaya't kala ako mustaan. Da kayo kinilo na. Kumusta kayon? Saan na pa yung kadian na ibagakan ka? Makatawa ng tinapalabas. Sipod nag-break kami. Anya? Abay, saan kayo ang nagsasalita? Saan? Busy ak ngamin ang kanayon. Agpada kayo itigay mo busy ka na yun. Awan panawon na kanya. Dayta ka ditiga po na ang nag-break kayo? Well, kaputamad law ko. Nga awan panawon na kanya. Kaya nakamiro kang matalita sa bali. Kasta ka di. O sige nga Rod. Kat agyaman ak iti oras mo. Bye. Anya ti rumbang nga aram ita. Mama? Apay ngay mawag ka iha. Kumusta nga hindi pa nagkita yung kaniliyam? Dayta nga Rod ti mawagak, Mama. Diyak ngamin amuno niya ti aramidak. Ta idinapanak iti kumpanya pagtrab-trabaho ang daliyam kan Luna. Nakitang ida. Kat patyak nga da relasyon da. Di mo't ada boyfriend ni Luna? Nag-break da gaya man, Mama. Inawagak itay ni Daylan. Anya ti aramidak, Mama. Di kasaritam ida. Wano ni Liam ti kasaom. Makipagkita ka kankwana. Takitaom no ibagana kan kanyang maiso. Agsagana ka iha. Masapul ang kasagana ka iti anyaman nga ibagana kan ka. Sige nga Rod, Mama. Kasta ti aramida. Agyaman nakta manugot ka nga agkita taliyam. Diyak ka mo nga da kagaya man dito Pilipinas. Nasayata nagkita ta. Adagamin kahit kung ibagakan ka. Sapay la ko ma, tamawatan na. Anya dayta? Iti panagkadwami ka ni Luna, iti do atawan. Diyak na po tanan at nagdirek kan ko na. Gapo tayo suti ka na yun, anak kaalalay ka niya. Narigatag may sarili. Ni Luna tinagbalin nakatulong ang iti amin. Sorry ha. Nga masikugan ni Luna. Kat plano mintag kalaysa. Sakbay amadlaw ti tiyan na. Pasensya kan. Nudyak imbagbaga da ito idikan ka. Ken, no nasaktak tirik nam. Kat da ito yung timawudya pa nagkita ta. Kat pa nagsarita ta. Gapot adyak kahit nasaktan tirik na ni Luna. Kasta ka di. Agyaman akmat iti panangibagam itipot na. Best wishes lang kada kayo.
Nagsubliak matlang itiday di akan ito, Mr. Lonely. Inawat kulatan, akas jay tinapasamak. Saan siguro adda kami kini Liam ti agkagasat. Ket ita, adamat ten boyfriend ko anam-amok dito'y Amerika. Ket iti panagbakasyon ko manen dita Pilipinas, kayat ko ida makita nang runa ti anak da. Daytoy man ti pakasalita, to'y pagayam mo, Ellie. Ellie, pagayam ko, agyaman na kiti daytoy apakasaritaam. Husto ti naramid mo, nga inawat mo latan ti sitwasyon, ti gayem mo, ken ti boyfriend mo. Ala, sana bale, tadamatan boyfriend mo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Ellie, manipod Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Niki asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ayaten tayo kuma ti kabsat tayo. Tauray anya ti mapaspasamak kabsat mun tulatta. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Niki dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, kasano tayo tatawanan ni Nanang? Anya pa ngay, agkanya-kanyatan Makaamu akon itibiyag ko, na makaamu kamatan. Anya ti kayat mo asawan? Sumurot ako ni iti boyfriend ko. Makaamu kamatan itibiyag mo. Adumit ti mabalin amastra kan dita at trabaho. Agbiro kay ti trabaho, tapno adda pang biyag mo itibagim. Katsi ka ngay. Sumurot ak nga rod kin ni Jovan, saan tan anam namaan to'y balay tayo, taamum at anak kasalda, gaputa inusad ni Nanang anag paagas. Pagtyak nga apaman ang maipumpun ni Nanang, papanawon na tantumit laang ni Doña Pinang. Sa dino nga tanay ti papanak, Manang. Adomat ti master kam di ta trabaho. Agi stay in ka. Itikas na, adda pagyanam. Talaga pinapanaw na kami ni Doña Pinang. Apaman ang naipumpun ni Nanang. Kat ni Manang, simurot matan ka ni Manong Jovan. Inikan naklaang iti 200 a kwartak. Pulos adiman lana asyan ni Manang kanyak. Binaybayan naklatan nagkatang-katang. Padasak ti agaplay di ta apanganan. Agkasapulan da kano iti dishwasher. Barang maawatak di ta. Sigurado ka, akayat mo ti agtrabaho kas dishwasher? Uwan, ma'am. Jak kayat ti sadot a para innaw, ha? Kayat ko, nadalos ti innawam. Jak kayat ti sinsinan. Uwan, ma'am. Kan no mabalin. Agi-stay inak kumata awan ngaming dagus ko. Kay kayat ko manano stay in ka. At least, makatulong ka iti sabali at trabaho. Saan ka nga agabang? Iso atulungan na ka agluto no kasi nga awan pa eksangpat a customer. Awan problema iti dayta, ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Nikki, tumulong ka nga ag-dish out, tawan pa'y matinawam. Nalpasan anang andag iti ada iti table 9, i-dish out mon. When, ma'am?
Excuse me, sir. I-dish out ko lang dagiti plato. Total, nalpas kayo matan. Sige lang, ading. Kabarbaro ka kadi a waitress dito eh. Ita ka lang nga makita ah. Dishwasher rack, sir. Kasta. Mabalin ka di nga laan tinumber mo? Pasensya kan, sir. Ngam awan cellphone ko. Kasta gayan. Anya tinagan mo? Nikki, sir. Siyakmat ni Lander. Sige nga, Rod. Agsubli ak tumanan, tap na makita ka. Sige, sir. Madama ti trabaho. Amangan numaong tanak. Apay sungat ang agsubli ni Lander. Apay nga ta kayat na nga alaan ti cellphone number ko. Nagmayat ko man ada cellphone ko. Inton ang sweldo ak. Gumatangak iti cellphone ko. Maturog akwan. Namin, masapa kami manan nga agreeing inton bigan. Nikki, damang sapsapol kan ka customer. Adalaan ka no itad na. Saan ka nga agbaybayag ka makisarita? Asino ka no, ma'am? Lander ka no tinagan na. Ala, rumwar kan. Alaam-laang ti bagbagana kat agsuplikan, ha? Sige, ma'am. Nilander na agpaiso ti agurong ray iti day siya alam isaan. Asit gak. Sir, anya ka dito ibagam? Alam daytoy. Para kan ka. Anya namin daytoy. Surprise gift. Kita ang tulatan. Inton malpas ti trabaho alo katak daytoy. Sige nga, Rod. Mapanakon. Tamangan numauntan ka, gapo kanyak. Sige. Kat agyaman na kiti daytoy, ha? Awan anyaman na. Sige, mapanakon. Lukatakon ti inton ni Lander. Ano nga ta daytoy? Ha? Karton ti cellphone? Agpaiso nga ta cellphone ti adda iti unag. Cellphone na agpaiso? Kat adda pa yung SIM card na. Kitaak man mada naka-phone book. At damay sa anak ka-phone book. Padasak man na kontakan. Agre-ring nagpaiso. Hello? Nalukatang gaya man ti regalo kan ka. Apay arinigalwan nak iti cellphone. Una, takunam nga awan cellphone mo. Uwan ang... Awan pa ka danagam. Saan ko papayadan kan ka? Itadkon kan ka dayta. Agyaman nak nukas na. Awan ang yaman na. At dan cellphone mo apang kontakat kan ka. Agyaman nak manan ha. Nagswerte ka mo ito, Nikki. Iti kinabayak kun nga trabaho dito eh. Awan pa'y nangirigalo kanya iti cellphone. When tadamat tan cellphone mo. Awan pa'y mat cellphone ko, hindi damok tinagtrabaho dito. Mas daawak mat nga, Rob. Diyak mat ni namnama. Nga damang regalo kanya iti cellphone. Ay, agaramid kan iti Facebook account mo. Amom ka de? Wan, amok. Sigud mo't nga da cellphone ko. Naila ko lang idinagipit kami. Tanagsakit ti ina. Hello, Lander? Hello? Saan ka di ama kadisturbo? Saan? Amo matasaradon ti panganan no kastoy nga oras. Ang damagaklaan. Amangan namin, no kaya't mong tiagin na. Okay lang, mat nga umawag ka. Ada ka di ibagam? Damagak ko ma, numanong titawan mo. Ag-18 na kon itaatawan.
Saan ka nga agad adal? Si Marda nga kon manipod nagsakit ni Nanang. Sa anak-anak Alpas City High School. Agpada tagayam. Asan anak Alpas City High School? Apay mo't asaan ka nag-eskwela? Asapa abing mo sa dagiti dadakkel ko. Nagsisinublat dagiti kakabagyak na nangalakanyak. Agpapadada na ranggas. Aging nga nga na amamok na akin ko pa iti pagminasan. Simuro takan pa na. Kat manipod didi. Nagtrabaho ako at katkwana. Ay, imbag pa iti sana kabagyan. Tanaanos da. Ay, kasta ka di? Uray siyak, o lila akmatan. Ada kabsat ko, ngam nakiasawa matan. Kasta kaya. Ay, kaano ka diti birthday? Ni, apay adam damagam. Amangan numabalin nga at pakada kay tibos mo. Tano kayat mo, agpasyerta. Sige, manipod ngamin nagtrabaho ak dito eh. Sa anak pa'y arim-rimwar. Alang arot, maturog kan. Narigat amangan numapuyatan ka. Katanda pa'y trabaho minton bigat. O sige nga Roden. Bye! Anya, nakaaramid ka na iti Facebook mo? Wan. Yan friend nakmat Sige. Oh, sino dahi takit kita ang ti profile na? Kabsat ko. Kunak no ulila ka. Andapay gayam kabsat mo. Wan. Ngam ko na nga kanya-kanya kamin. Idinatay ni Nanang. Aging gaita, dinakpay biniro. Saan na nga amuno sa dino ti ayan ko? Kat, apayakit kita ang ti profile na. In-add friend mo ka din? Wan, ngam, di na pa'y inaccept. Sigurado ang mailiw ka iti kabsat mo, anya. Wan nga rod, apaman nga i-accept na ti friend request ko. I-video call ko. Manang, agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Oh, apay, anya ti masapol mo? Kaya't ka lang ako mustaan, Manang. Okay, aklaan. Dayta ka dilaang ti mawagam. Manang, kailiw ka ngamin. No awan importante nga ibagam. Idda pa kon ti cellphone. Makadisturbo ka. Busy Ay, kaano ka kadi asaan a busy? Ta iso ti panangawag ko kan ka? Sakto latan ti umawag kan ka. Bye. Kasla saan nga interesado ang makisao kanya. Kasla saan akabsat ti pangibilbilangan na kanya. Apay asyak kat kailiw ko unay ni Manang. Kaya't ko akain ni istorya. Ngam apay nga iso, kat kasla allergic kanya. Happy birthday, Nikki. Oh, atoy, regalo kan ka. Adda man ang regalong kanya? Una, ta-birthday nga rod. Ni, anya ngay dayto eh. Lukatam Kwentas. Mabitla nga, tayo suot ko kan ka. Aday ta, bagay mo. Agyaman akmanan Lander. Awan anyaman na, Nikki. Kasta, ti kinapatag mo kanyak. Manipod da mo pailangan nakita ka. Agayata kon kan ka. Lander? Nikki, adda ka dimot panagayat mo kanyak. Tsaka mo, noan niya ti isungbat ko iti dayta. Okay laeng. Urayak, noan niya ti sumbat mo. Ni Manang ti umaw-awag. Apay nga ta. Sungbatak. Ni Manong mo jubanda ito, Inige. Natama di atamag. Anya dayta, Manong? Ni Manang mo. Tanda dito yung ospital. Talon ngal daw na dito eh. Adong partilugan. Intarayan tinakadumpar kan kuana. Anya? Sige nga rod, Manong. Umayak dita ospital, itamat laeng.
Imbag man ako umay ka ading ko. Apay kit din asaan, manang. Nabayagan akailiw ka. Iso na lang tabisi ka, no kas di akayat ko ti makisarita kan ka. Pakawanan na ko. Noon naman tinagkurkurangan kan ka. Awanin kanyak dayjay, manang. Tinapatag ita kat nagkita tamanan. Kumusta amat ang tibiyag mo ita? Okay aklaang, manang. Kaasi ti Diyos. Sika, kumusta ti kasasaan mo ita? Maputin ka no ti may sasaka. Katirigat na. Tsaka mo no kasano mabayadan mi ti bill dito hospital. Anya? Apay ka no ang maputat ti saka, manang. Awan ka dit remedyo na? Awanin ading ko. Talaga ka no ang napakaruan ti tumang ko. Tumulong ang iti magastos, manang. Adamot urnong ko. Slay inak iti pagtrab-trabahwak. Isong awan mo't paggastusak. Agyaman ako na, Nikki. Nagsaya at kakapsa. Sana kasla kanya ka pinaybayan kay di. Anya? Ni manang mo, ti papanan ti urnong mo? Kapilitan at tulungak, Jolene. Idin to abinaybayan na ka ide? Uray kas jay tinaramid na. Ipatpatid ko lat ti kabsat ko. Talaga nasingpet ka? Biliba? No sikat ti adda iti sasaada. Imposible. Asaan mo mat atulungan ti kabsat mo. Oh, apay anak kaawag ka, Lander. Kaya't ka kumustaan. Bisyak ita. Agpakada aklay ti boss ko. Kasapulan nak nga ti kabsat ko.